थाम्बनेल आरो टाइटेलखौथ' नुखाबायानो थ' नोंथांमोननिसिम आं मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै फैदो थ' भिडिअखौ जोबजासिम नाय फार्स्टआवनो नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिप्सखौ नायग्रोना लाबानो जाबाय मा बुंखो एसे खोनासंना लाग्रोदो आरो ना थ' बिदिब्ला बे भिडिअ क्लिप्सखौ एसे नायना लादो। दानि बिटिसि सरकारनि नीति आदर्शआ बारा थिग नंमारा रायजो राजा नोंथांमोन आरो बेनो मैया रोखा फोरमान जाबावबाय। नङाब्ला बै बिटिसि सरकारा मास्टार ट्रेनारफोरखौ हांख्रायनानै मानो अपमान खालामा? खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन, एकदम टु दि पइन्टआव फैनि। मैया बिटिसि एकर्ड डेमोन आरो बे हाबाफारियावहाय मास्टार ट्रेनारफोरखौ बरायनो थाखाय मान बावनो थाखाय हांख्रायदोंमोन आरो मान बावनायजों लोगोसे 10,000 करि रांनि बान्था होगोन होननानै बिथांमोननो खोथा होदोंमोन। जाय मास्टार ट्रेनारफोरानोखि गुवाहाटीयाव जानानै थांनाय 10,000 मोसाखावरिफ्रा मोसानानै बागुरुम्बाखौ वर्ल्ड रेकर्ड खालामदोंमोन आरो बे हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामनायाव बै हाजार हाजार मास्टार ट्रेनारफोरा खस्थ' खालामनानै खस्थ' जानानै गोबां दिननिफ्राय ट्रेनिं होनानै बे हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामदों आरो बिथांमोनखौ बिटिसि सरकारा मैया हांख्रायनानै मान बावनानै खिन्थु थाइसेबो थाखा बिथांमोननो होआसै, अपमान खालामनानै हरबाय। दा बेखौ दुखु मोननानै गोबां मास्टार ट्रेनारफोरा ससियेल मिडियायाव फैनानै दुखु फोरमायदों। आसा खालामदोंमोन 10,000 थाखा मोनगोन होननानै बान्था हिसाबै, नाथाय बेखौ बिटिसि सरकारा थगायबाय। दा बेफोरबायदि जादों बाथ्राफ्रा। दिनै मानो थगायनो मोननांगौ? ओंखायनो जों सिगाङावनो होनखादोंमोन जाय 10,000 मोसाखावरिफ्रा बागुरुम्बा मोसानानै वर्ल्ड रेकर्ड खालामदों, बे थांखिखौ बिटिआरनि फर्मार सिइएम मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा सुजुनाय सिमां बिथांनि थांखिमोन आरो बे थांखिखौ आसाम सरकार आरो भारत सरकार लोगो नांनानै डिजाइन बानायनानै बेखौ साक्सेस खालामदों खौथि खौथि थाखा गारनानै। खिन्थु बे समाव मैया दाखालिसो फैनाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनि गोदान सरकारा क्रेडिट मोनफैदों आरो बिपिएफनि गोबां नेता कर्मिफ्रा सापर्टारफ्रा ससियेल मिडियानि गेजेरजों मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनो क्रेडिटखौ होदोंमोन। नाथाय दिनै क्रेडिटखौ लानानै मा खालामखो बिथांमोना? मैया मास्टार ट्रेनारफोरखौ अपमानसो खालामबाय। दा बिदि खालामनायखौ सरासनस्रा रायजो राजाफ्रा माब्लाबाबो लुबैयाखैमोन। मास्टार ट्रेनारफोरा बेबायदि जागोन होननानै आसा खालामाखैमोन। जोबोद दुखुनांथावना जादों। आरो मोनसे खोथाया जाहैबावबाय, बिटिसि इलेक्सननि सिगांनिफ्रायनो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बिपिएफ दला बिटिसिआव गोग्लैनानै थानाय निबोनुवा जानानै थानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो 100 crore थाखानि मोनसे बाजेट लागोन होननानै बुंदोंमोन आरो साफायाव 2 लाख करि रांनि अनसुंथाइ होगोन होननानै फोसावदोंमोन। बिथांमोना सरकाराव फैनायनि उनाव मैयानि डेटआव 2 लाख करि होनाय बाथ्रामोन, खिन्थु होदों, साफा सानैनो होनाय नुदों। खिन्थु रायजो राजाफ्रा एसे थाल ला, होदोंब्ला सोरबायदि मानसिनो होदों, अबे क्राइटेरियाखौ लानानै बिथांमोना होदों, बेनि कुनु मोनसे सिस्टेम गैया। आरो बावैसो साननि सिगाङावहाय जोङो ससियेल मिडियायावहाय कल रेकर्डिं माने भाइरेल जानायखौ खोनानो मोनदोंमोन। सब प्राइमारिनि प्रेसिडेन्टनिफ्राय लानानै पिसिडिसिनि मेम्बार, सोरबा पार्टिनि नेता कर्मिफ्रासो रानलायनानै लादों, फर्म फिलआप खालामनानै दैथायहरदों। मोनैफ्रा दुखु मोनलायदों, खुद्रिलायदों, प्रश्न सोंलायनाय जादों। मैयानि थारिखआव जुदि होदोंब्ला जों नुनो मोनदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों सोरबा बिपिएफनि वान साइडेड इउटिउबारफोर, बिपिएफनि जानानै बाथ्रा बुंग्रा बैफोरबायदि मानसिनो 2 लाखनि चेक होनायखौ नुनो मोनदों आरो बे ससियेल मिडियायावहाय रोखा रोखा फोरमान जानानै फैदों। दा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना एसे थाल ला जे सोरबायदि मानसिनो होमारदों। दा बेबो कुनु मोनसे सिस्टेमाव थाङाखै। नेक्स्ट भिडिअ क्लिप्स दंबावो बे भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना एसे खोनासंना लाबानो जाबाय मा बुंखो थ' बिदिब्ला एसे खोनासंना लादो।
ঘটনাটো হ'ল এই যোৱাকালিৰ যোনটো ঘটনা যি হ'ল মানে শ্ৰীৰামপুৰৰ গেটত এজন ড্ৰাইভাৰৰ ওপৰত যি অত্যাচাৰ আৰু আমি শুনি আছোঁ এইকেইদিন টিভি চেনেলত দেখা পাইছোঁ আছাম টক্স প্ৰতিদিন টাইম বা অন্য চেনেলত আমি দেখা পাই আছোঁ যে হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়া চৰকাৰ অহাৰ পিছত সকলো দিগত চেণ্ডিকেট ৰাজ চলিছে আৰু বহুত তথ্য তেখেতসকলে দাঙি ধৰিছে হয় না নহয় আমি নাজানো কিন্তু যদি এনেকুৱা হয় আমি ভাবোঁ যোৱাকালিৰ যি ঘটনা শ্ৰীৰামপুৰৰ যোনটো ঘটনা হৈ গ'ল ড্ৰাইভাৰৰ কোৱা মতে গেট চলোৱা ব্যক্তিসকল তেখেতক আক্ৰমণ কৰিছে আৰু তেনেধৰণৰ আমাৰ অনুভৱ হয় যে চেণ্ডিকেটত থকা ল'ৰাবিলাকে টকা ট্ৰাকৰ পৰা টকা সংগ্ৰহ কৰাৰ কাৰণে হয়তো নিদিয়াৰ কাৰণে তেখেতসকলে মাৰপিট কৰিলে আৰু কিন্তু মাৰপিট কৰিছে ঠিকেই আছে কাজিয়া পেচাল অলপ হ'ব পাৰে কিন্তু যি ধৰণৰ কথা ক'লে যে গাহৰি খাব লাগিব বা জোৰ জবৰদস্তি গাহৰি খুৱাব খুজিছিল আৰু তেখেতসকলৰ লিংগটো তেখেতৰ মুখত সোমাই দিছে এই শব্দটো মানে এটা আচৰিত ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হোৱা হেন অনুভৱ হৈছে কাৰণ আমাৰ চৰকাৰৰ সময়ত এনেধৰণৰ পৰিৱেশ আমি কেতিয়াও শুনা নাছিলোঁ আমি কিন্তু বাস্তৱ বিটিয়াৰবাসী ৰাইজে জানে আৰু অসমবাসী ৰাইজক এইটো অনুভৱ কৰিব পাৰে পূৰাই জানে যে আমাৰ চৰকাৰৰ সময়ত 5টা বছৰ কোনো ধৰণৰ হাল্লা হোৱা নাছিল আমি নাজানো আমাৰ বিশ্বাসো আছিলে কিন্তু আমি ইমানতো মানে কি ধৰণৰ ঘটনাবিলাক হৈ আছে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যিহেতু অশান্তি পৰিৱেশ সেইটোৰ কাৰণে মই আমাৰ BTC প্ৰশাসনক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে ইয়াৰ ওপৰত কাম কৰিব লাগে কাৰণ আমাৰ সময়ত আমি হেপিনেছ মিছন আমি কাম কৰিছিলোঁ এই মিছনৰ বহু ল'ৰা আমাৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ পৰা আমাৰ কেডাৰসকল তাত কাম কৰিছিলে আৰু সঘনে তেখেতসকলে ৰাইজবিলাকৰ লগত মিটিং কৰিছিলে যোন জেগাত আগৰ সময়ত গণ্ডগোল হৈছিল সেই জেগাবিলাকত গৈ মানুহবিলাকক বুজাইছিলে যে গণ্ডগোল হ'লে আন্দোলন হ'লে কি ধৰণৰ লোকচান হয় কি ধৰণৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হয় পঢ়া শুনাৰ পৰা এটা সুকীয়া মানে পঢ়া শুনাৰ পৰাও মানে মাইণ্ডবিলাক ডাইভাৰ্ট হয় অশান্তি হয় এই বস্তুবিলাক উন্নতি নহয় তো আজি হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়া চৰকাৰ অহাৰ পিছত কোনো এটা বিষয়ত তেখেতে যিহেতু দায়িত্ব মোৰ নাকি বুলি কথা কৈ থাকে সেই দায়িত্বটো মোৰ নাকি আজি অহাকালি যদি চাউলৰ দাম বা দালিৰ দাম বা অন্য বস্তু যেতিয়া দাম বাঢ়িব যেতিয়া BTC প্ৰশাসনে ক'ব যে মোৰ দায়িত্ব নাকি আচলতে দায়িত্ব কিয় দায়িত্বটো নাই মই সেইটো বুজি নাপাওঁ বিশেষকৈ ৰাইজেও সেইটো ভাবি আছে কিয় দায়িত্ব নাই এটা কাউন্সিলৰ মুৰব্বীজনৰ আমাৰ অঞ্চলত কিবা এটা ঘটনা হ'লে সেই ঘটনা যিকোনো হওক ABCD যেতিয়ালৈকে যিকোনো ঘটনা হওক ইয়াৰ দায়িত্বটো আমাৰ মুৰব্বীজনৰে হয় হোম ডিপাৰ্টমেণ্ট আমাৰ BTCৰ পৰা কণ্ট্ৰল নহয় সেই বুলি হোম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচাৰবিলাকৰ লগত বহি পেলাই বিশেষ কৰি আমাৰ এই 5টা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ 5টা আমাৰ DC আছে আমাৰ SP মহোদয়সকল আছে তেখেতসকলৰ লগত বহি পেলাই কি ধৰণৰ কণ্ট্ৰল কৰা যায় এই চিটুৱেশ্যনবিলাক এই যে এতিয়া ডকাইত বহুত বাঢ়িছে যোৱা মই নাজানো BPF পাতিবা দিছে না নাই মানুহৰতো সেইটোৱে কথা যে BPF চৰকাৰ অহাৰ পিছত বহুত যোৱা হৈ আছে এইবিলাকৰো ওপৰত কাম কৰিব লাগে কাৰণ সমাজ ব্যৱস্থাটো এই যোনটো চলি থকা যোনটো পৰিৱেশ এইটো ধ্বংস কৰাটো আমাৰ BTC অঞ্চলত এইটো আমি নিৰ্ঘাত আগত দেখা পাওঁ এইকাৰণে মদ যোৱা আৰু এনেকুৱা দাঙাবাজি যোন কামেৰে গোষ্ঠী সংঘৰ্ষ হোৱাৰ এটা ভয় থাকে কাৰণ আমি এই BTR অঞ্চলৰ আদিবাসী বড়ো মুছলমান বড়ো এই সংঘাত আমি ভুক্তভোগী হয় বহু বছৰ 25-30 বছৰ এই অঞ্চলত এনেধৰণৰ পৰিৱেশত আছিল কিন্তু बेनोमोन लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअ क्लिप्सफोरखौ नुखाबाय आं बेखौनो जास्ट ओरैनो आपडेटनि थाखायल' लाना फैनाय जाबाय आरोना जानो हागौ नोंथांमोना भिडिअ क्लिप्सफोरखौ नुखाबाय जास्ट आं बेखौ आपडेटनि थाखायल' लाना फैनाय जाबाय नेक्स्टआवहाय माबाफोर आपडेट मोनबाथाय लाना फैफिनसिगोन दिनैनि भिडिअ एसेनोसै गासैबो लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो जुदि चेनेलाव गोदान हाबफैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै जाबाय थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन दिनैनि भिडिअ एसेनोसै बाय लोगोफोर